Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala Rasulillah. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam 29 ini rekodnya dan 10 malam terakhir ini. Tapi nanti komennya insyaallah di mungkin. Tapi nanti pikir waktu pura itu Lailatul Qadar malam-malam sebelumnya. Tapi samannya yang yang patut turun Lailatul Qadar. Terbukti dengan barakah yang turun tiap panitia bahagia kumbangan. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Ada kira-kira ya lo tepat. Ia nama kepada Allah Taala. Ini umat langit itu mata soe khair ummah. Ini umat to sebaik-baik umat. Terus terang tungka ada kuda bunga pada yang tegau deceng berlomba-lomba dalam kebaikan, angkat malaikat nautus Allah Taala. Jadi tungka waktu malapur mereka kuang ada pudak-pungang di masjid alikuan menyampatu luar biasa kuang biasanya tahu makada pilih melok capu ramalang pilih capu jamaah pak ibu ni mak pipa ibu ni agak senang mengurus untuk lebaran yang kan ada 65 terawih tapi alhamdulillah kuman yang patu buat dia nampak korong malah pilih ni kami kutani pengala taala aga nakat tairun agar di surga tapuan maka dari pengala taala pura memang tidak inta surga ku ye de puang de nang sana ide surga wah luar biasa. Kutana si pengalatan mereka aga na tahu nangka pada hadiri mada bunga pegok parintan ini di pakai sangka dega gani tahu buat sangat dinarana kaka pura memang iga na itaranaka yede nangka na ite kuang wah luar biasa sekali nare makbanna naru mereka sapiwi makkaratin na tawang kay hadiri wadang pengemana gisinin na dusana tadi mereka ay ang katukutannya karena ini nakatai masih ini ko balik bola na juga maka na galato iro magay barakah na diri jamaah na pasti perempuan diri jamaah dek nang kairi tei suruga dek nang kairi tei ranaka tetapi begau parenta ini niri papisang kaiye naru na ditelak kiri pungala taala khaira ummah ini na umat na Muhammad sebagai umat yang terbaik. Dia pada riolo umma angkema diolo narik kode jaga na itadi alo matappa wa isqultum ya Musa lan nasbira laka hatta narallah tingerang riwat makadanna umma na pangulutan Nabi Musa riwat sunna risuro lokat tari na kita na ribuki tursina angka 70 kalolo na tiwi latu ribuki tursina makadada si pakadada Nabi Musa si bawa puanna pengala taala nakada na itu pule Musa de ulo matappa narik kode wi tay kuam mo manasa-nasa kadi po nga magkadi Nabi Musa ya lagi de ule mitay apalagi bangsa na ini de ulo matappa na karena de nalo matappa jangka na risura mereka Jibril gora patuna gora mati mana kalolo de nalo matappa iya pa nalo matappa narik ko na itay ilalanna kita Taurat na rampe makadala ta'khuzuhu sinatun wala naum padalana yatil kursi makadiro kung Allah Ta'ala de tu na cakarudu de tu na matindro de no matappo pa ang makna Nabi Musa pikko carana de na cakarudu de na matindro ku Musa
Dena matakko. Nasabak deka ka bukti terpaksa isuro si Nabi Musa. Ala po dua talo. Akatan ni Musa na inapat tatok ko. Rionro matanrewe. Nala si dua talo pangulutan Nabi Musa. Na inapat tatong rionro matanre. Wattunat tatto pangulutan Nabi Musa na riwerin na takko ripung Allah Ta'ala. Dena minta matakko mapamula ni cakarudu. Di sana cakarudu matindro Nabi Musa matindro na muacet sinampo bawat lenyak paring ranah mak denna italoy dega marappa buru wadangi mak Musa makoni akkelera panganai benenge biasa matindro pung Allah Ta'ala benenge biasa cakarudu pung Allah Ta'ala maka nasibnya dunia akan hancur pada tua hancur na italo. Jadi dek nang kana matindro pung Allah Ta'ala dek nang kana cakaruddu. Napas matappe. Tapi di umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Dek toman. Dek nang karing-kalingan nagita secara langsung. Dek nang kairitai nagita secara langsung. Tetapi semasa tepe terbukti ang kanget tak hadir ilalang na yendrong. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kengena ayat turun berupa Al-Quran. Napalatu ke kinabita sama memang tugas na nabita mapaca diorio na sabak suruga mapak betau na sabak ranaka. Napalatu nabita idi detonong karitai tetapi metau ki ranaka yelawi suruga. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat napatikeun nabita ilalanna surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na majappu puraki pancaji li jahannama li sarana ka jahannam kasiran megangi poleri minal jinni wal ins poleri rupa tawwe di pajingin nia rupa tawwe. Jadi boleh koki ayah malah guru makkariyero ranaka makoko yang kani. Jauh sebelumnya pura memang na pak duduk pung Allah Ta'ala menurut pendapat makkada onroi tanah na ranaka makoko de na nama celak lapin nama bolong ni. Ataru palla. Ini perlu ya tikeki. Aja na makkada ranaka okko lagi dino. Nayero ranaka macawi ni sialalla mani bawang lino kuburu akhira ranaka to na patalalla mani patalalla ni na temma kepelana ranaka maka kira-kira persiapan okko na lagi lino nariku kebakaran bari boleh 10 lalla bola na ini pasti ada sibuk panon barata ngerau tuna kebakaran sentral sengkang 10 rak bola deh bajang Sentral terbakar, mana kata komisibu? Nakak tugas na nakak calalena, masinana calalena mana maka nono. Unro tahu naruh kebakaran. Jika na misa nasang kalirang listrik. Padahal siap pulo lelak bola. Apa nono mana barang na pada lapinnya niro. Magi makukun apin na ranaka napalatu ke pungala Ta'ala nak biritang ilalan na ya na podak kiri kematape Magi na santai-santai mopi na patalala man bawang. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah biasa yang kalinga maskadero ranaka wa quduhan nas wal hijarah. Nah iya ajutununna api bahasa niya tahu. Timbul pertanyaan. Magi na api no nagsalang ilan na ranaka menurut pendapat. Pasabaran na na api na sabarilino negala da tahu. Dia salah da mo pa kajajian narikuan ni Jumai.
O baco, wani Jumai baco, apa tuh ko api ko yawana den ingi. O bacce, wani Jumai apa tuh ko api ko possible ay. Makutana panasanya anak biasa dari kongka kejeje makutana ndo magina kama patu api desia wisa panene ni tak riolo makro ambo magina patu ke api ko possible ya de tu wisa ni panene muri olo wisa semoga ni tadi olo pertama-tama menjajah adalah agama yang menyembah api yenaru na ita tilana sallange de gaga na sallange pakalak di api de gaga. Pasal posisi bola. Ini tadi masih alirik sama nak posisi bola baru di pandai aja na din keperhatikan. Kung kaposi nang katutu aja na. Kung kaje nang katutu timun na. Teka ni timun na bola. Mana kaposi ni pandai na timun na din pandai. Masih bola nga mata na narutungan di bola kumapak ko. Napalipa si posisi bola na si bola ba napalipa. Napoli na malipa mapamula ulo na tuwaj na mabombo mana. Mana kaposi bola cek dia bawa kroket putih di buku rengi. Maka dia guru tadi kami semua guru. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ia naro pasta barang na api na sawa mage mero ya pitangi matok postori mondri. Maka dia tingin na rupa tau yang kep pakalak di api rilino. Ia ro ati pure musompa de na tuluk kode nule mewe kopole di pengelatala bahkan ripasi tanda mo ilalan na ranaka. Maka tosi pala ng kabatu. Nasabak rilino ni kato pakalat di batue jega ni sompe berhalai kega ni lokka melo lokko kuburu ito na pasabare cha kilo kamila magas na macer kuburu biasa pa mi kato lokka masalah teka nene engkanya pomo ya rengi kasi dalle kenapa nene kamel tomati yang bermelo dalle alengi kasi dalle pomo kasi he to atewe min maras na mataje pa doangan tania to agas na to lokka melok to matewe tania yan aro biasa salate kaki idi milo lokka bacani kuropate tana to ti lokka melau nasapu ni batuna nasapu minyak na pana sompa gabe yene melok to yak pitang maka dayero batu pura mo pagalat di batu pura mo sompa ririno denule mewai ko mala di pasitunu mo ilalan na ranaka. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga nangi makada pas sabar megangi di naranaka jing nanya rupa tahu agak tosi pas sabarna. Nah mega rupa tahu sama ranaka. Allah Ta'ala sendiri jawab. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punai hati menandro ne kadena pakkegune untuk pahami ayat-ayat na Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nereki hati nalorangi paskeguna untuk pahami ayat na Allah Ta'ala. Sebab mati yana roati merupakan sopir. Sopiri na tulan roale yana suatia. Luqmanul Hakim angka si waktu si pakampi bembe di dia tahu. Dari perintah na Luqmanul Hakim tu magere bembe na suruh piste bembe iya kami na macumoe na inapa na suruh malengi juku na iya makan tinggi. Lokani magere bembe Luqmanul Hakim pure na lope bembe na lila na sibawa atinna na tiwirangi punggawana. Di sana baca isuro si magere bembe tapi makokoe iyero juku na kami na majak. Magere si Luqmanul Hakim nala si lila na si bawa atinna. Napalat si lolo na punggawana yang parang ya Luqman misomoga palay sini majak madecenge. Magangari ki po na tumak kada mapagkoro. Wani usuro ki mala juku na kami na makaksim walit ka lila na si bawa atinna. Sisan na makukuin melaw ka juku kami na majak manang kamulit si ka lila na si bawa atinna. Taparjang ka dang pagbuang. Magi na wereki na sabak magay iye lilay na jupu lilay na si bawat ye upano makasing lila na si bawatin na tayo makasiman itulan roalena waretiki lila si bawaju agas na atin na upano majak maana ni sinalang roalena. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kuni malah kesimpulan maka memang hati. Jadi biasa tumita kita makasilan rualina tetapi majak yatina. Ini biasa masalah. Narik kuatina majak paja salama.
Malaki akele rapangan, sedia garalle nari kumasola ngati nalo diagay. Loi di wasa bonyoi, loi di tara makabongi, loi di gesara burui, di batte mapai din nagaga. Loi diagay. Magkulit pa niya akele rapangan na atin na rupato nari kumasola ni, nari kumabukan niya. Nari mapikiri salay. Kedona magkadan na, kedona aja na magtempana. Nari bicara lebih makabuk pinaya balau mati. Akan masalah, aslinya masalah. Hal ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu di mata angkaki. Biar ya tita, di mata angkaki bolok ya tita. Ajak lalu angka makadawi, bosan aja mengkalinya ceramah ya. Apalagi Ustaz menceramah kami. Bosan, ajak lalu makada bosan. Kanangka nasi runtui pandritai si bawa doktoro yang berdialog. Makutana itu pandritai doktoro. Nari konka pasieta talung ngesto talung peni malasa na dek repa bura dek pandre mate ke doktoro. Maka doktor mana sahatu to malasa lagi dek pandre dek pinu talung ngesto talung peni sojo apalagi dari kota malasa ni mana. To madisi lagi talung ngesto talung peni maka dari pandre te makotonero akilera pangan na doktoro. Naripuang katau babu kang atinna talungas to talung panide nang kanang talinga ceramah mate atinna ikko mate atinna ira matalla kung Allah taala fi qulubihim maradun azadahumullahu marada wa lahum azabun alim ilalanna atinna kalasa na tambe si kung Allah taala lasa na punna ni pacala mappe peddi yana suranaka yene pasabaran yang pertama. Pasabaran yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Unaini mata ni gede nak kegunanya untuk mitai ayat-ayat na pung Allah Ta'ala. Biasa di lampe makada. Yero mate dipakai guna untuk baca ayat-ayat na pung Allah Ta'ala. Betuan na ada tandra-tandra ada jakuasan na pung Allah Ta'ala. Ye lino lolo lisa ye pakai baca na semua tata. Nah iya agak senang ye lino camil lebak na akhirat. Soalnya ada camil lebak, kung Allah Ta'ala na pitaki kejadian maka nariku apapuri pegau apaku jajinna. Kung Allah Ta'ala na cerita ke alun na kurangnya kisana karung laknatullah alaih. Magero karung laknatullah alaih. Jama-jaman na mapadepung warang parang. Karena mega warang parang na takkalupa ito dari kung Allah Ta'ala. Dena lo pasusagka na, aga pamalak na kung Allah Ta'ala. Ripatalang ngiri. Tanah mata dee pakite mata ta narikon ka to kusipa ay napadpunga bawa ramparan na den lo pasusat ka na tajeng ini di patalla kiri pungala taala rikotannya kulino kopi akhira sambil lepai. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Narikon ka tahu na poji lelem minaum patame penjara. Dan hari ini kini kita apa kurang kata penjara tu matu letuna. Aru mata tak manang dipakai guna. Tapi megangi na pakai guna matana untuk kaitan iwawang. Anu masalah ni kina ceri. Nai tete pegau salah macet toy pegau salah. Nai tete umpamanya korupsi macet korupsi pai tegare korupsi de tu le dikeng mame malupun bolana rai lebih tu macet to. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Perlu mati dari sini mata saya. Tapi mega to kau nak sabari gara-gara matanda natama suruga. Narikko sebaliknya na pegau na pakai gune matanda untuk pangayak na pungala Ta'ala. Arampe riwayat maka dari Rasul na pungala Ta'ala angka di tahu. Takapur Rasul na pungala Ta'ala rikong kana dua telu dosana. Ritimbangi matana dosana na iya amalakna. Ari kumatane tentu tame lalanna ranaka. Fa amma man haqqat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nigi to maringat timbang amalakna. Tame lalanna ranaka hawiyah. Tapi waktu nariantara angka silampak buru matanna mangulur kung Allah Ta'ala. Puang wasap pura ng kalinga na rampe na dimmo maskada. Nigi to pura
picaki wi bulu matanna na karena mengerangi tina dosa-dosana harangi tamak ranaka puang bulu matanna mangolo. Nah ero aga sena taung riantara iya na bulu matanna puang pure kerak rilino ne ngerangi dosana magi na riantara lo ranaka puang. Asabaat dararinna iya bulu matanna iparewo ibe mayolo pali mereka. Penting yo tamar ranaka. Engke ba protes. Pura memang narampe na bisa antara itama suruga gara-gara mata. Pikir-pikir ini gede Pak Bu, pura mau kita teri, pura mau kaya teri ustaz na cipi kape pun pura lade ka o tanyero. Pura to kaya teri ustaz magai, mendre makka bali bola aku ya lo tokan mendre na digadi kura lade ka. Oh, pajai ko digadi mo jengnya de makka. Ia kerai na maksukos kerak na karena mengerangi dosana. Makodoper salah satu matu i cino-cinongi di pada mashar rios kode naga cino-cinongan ni gairo tawang kaya riwatun na matindro tayo tanga bani motok tosi alena. Malaway jenne na sampaja tuan rakang ilalan na tujuk na napatak bolo-bolo yung matanna. Namoni si pada ulun na lalae. Insyaallah icino-cinongi matu de suri mondrin na pungalat ala. Besa mo kiga moto tanga bani pakarai matatta mengerang tina dosata. Pak ye rejina makuku de nyulek kerak Pak. Biasa ngide nang katopego dosa. Biasa lah dari nang katopego dosa. Padahal dicerita bali bola tak dosa to. Lele ki joka-joka masulara puntu empamanya colong orang dosa to tapi nangga itanya dosa ina ya dosa tradisi. Ini bahaya nih Pak yang enggak biasa nih royasan ditanya dosa. Apa nama tuh biasa kok dosa to mondro ko wiri salo okolo kecen ko sa tapal lupo bawa mi dega ka waji silampak mua. Tapi sudah tradisi mapa ko mana nih mapa mula capa no kro ko cemme ba heba lebih heba na ko bali. Tapi dia tu gagan rewak ko bolana kada puang taparaja ka adam pecem ne ka nak ko salo malu sulo supot dia kaga Pak Mak nanggak biasa nyero padahal to saya. Iya ne biasa merek cikik teri di Pak Mak yang enggak ya tadi dia nang katopi kau dosa. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi narik ko tuli yang ngeramu ya le tak makala biasa kita pegau atas salat malam mak teti we matai. Eko tanga bani ni dek na gaga oni namo jang kerek matindro manatoni. Namo aga san na bakike matindro manatoni toke matindro madena gaga sada na suju ipasuju rupata. Dena ya bu perak we matena su nariku yang ngeramana ni rosin na dosata. Di dalam kegelapan yang ngerani kupuru yang makadawi peta pada petan yang kada kocara leku nariku dek gaga amala. Nariku dosa ni bahwa pun naiwe ni maga kira-kira rumatu. Dengan sendirinya air mata akan keluar. Mengingat dosa, insya Allah mata tak nasabarin atau utama suruga. Yang ketiga pasabaran walahum azanung la yasma'una biha. Punaiwi do cili na kadena pakai gune untuk meringkaling ayat-ayat na pungalat ala. Di na pakai guna madecing do cilina. Dek kumacerame tahu na tuti do cilina pada parah sama na nabinu. Ikumak dakwah Nabi Nuh yaj'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum yero makna Nabi na ikumak dakwah napat tamer jari-jarina ko dicilina main apa na bomba ulunna betak ni mato makna Nabi Nuh betak akhirnya tuna 50 tahun Nabi Nuh dakwah arwah bapul matappo alhamdulillah makasimo Pak we ninggalak semua matappo. Ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dek sisa nalo mengkalingan. Padahal nariku mengkalingan ki amma baca-baca apuran yang kalinga bawang nabaca kebetulan dia bisa mengaji ini, tapi mengaji tahu yang kalinga seti huruf seti apalan lolongan. Ku ini sendiri mengaji seti huruf 10 apalan na. Wading 25. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bila mengkelinga elong, aku mengaji ko terpisi pada istri elong dandu mereka. Macam tu dia mengkelingai.
Malah na TV lo salah nih. Ya pagerustasi mapa mula malam pertama letu malam 29. Yero ceramah ya tutu sedina kena. Mana pinatero magati. Itu nang kita talupan ni mana. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Decision. Narik koi padangi dece nasa ngalena isinggung. Padahal jaso rampe makai di paceramai ayat mina hadis. Bara ko pangoto, ko madalangi jokka narik ko tengah nalangi nalappo ko tu. Magpotoni ra hadis mini bawa kurang ibaca narik ko pamanya mo pegaw ilesse ko bara dinakan nako. Tapi ko tatto ko yang lappuki. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyan ro pasabaran nalinang kalinga. Upana dai pakai guna matatta do cilita si bawa atitta aga na sa taala ulaika kal an'am. Iyan na repuro papada ono kolo balkum adal bahkan lesi mariawa pinayolo kolo magi kolo angka matanang kama tomatatta kolo angka do cilinang kama todo cilita kolo degaga akal na idi angka akalata berarti lebih mariawa ki pai bisa palai sing ke gamajati gamadesi mungkin angka panglusta Jibril sampai cede loka dua telu na newe siruntu dua telu kolo yan arti yang pertama tedonge kita newi tedong tedong syukur moko gari pungalatale panci tedong ko bangsa niye aga nasa tedong masyaallah syukurlah kaya malaikai panci monne ka tedong mapakwe wati mo kacamne ko saloy aga marramne ko saloy daripada kelelawar re kumat indre timina matunala chamme oh lokasi malaikai putane kelelawar kelelawar panning syukur moko gari pancaji ko panning. Ko matindro ko mugattu ngalemu monriawa ulumu nari ko teme ko mutemiran ro alemu. Yenar nama bo panning. Syukurula deka iya. Ang kamuaneng uluku kamuaneng aje ko panni ku daripada alatie de kaga de na bobuana na pake joka. Syukur toy. Ijo kaya alati syukur mukku kalau pengala ta'ala. Ini panjaji ko alati. De mulle tattong. Nareko joka ko babuamu upake joka. Deni sakada kega ulu kega ponting. Aga nasa ngalati syukurula dekalun pengala ta'ala panjaji oleh tinguan neka. Daripada panjaji tau ka dinas sampajang. Pako mate ka manjaji tanah na iya. Kasi kurupa tau dinas sampajang. Paja salama. Ite. Lebih ialah tie paningis bawa tidungi daripada tahu dia nak sampah aja lebih mati awir. Apa iro na rekko caga sena kolo mate mancajitana ni tapi koi di rupa tahu kode to mas sampajang tuo mopi na dena paja na tandro tanah iyo kombo. Mako koi mo leja ka mate po masu na ujipi ko. Tuo mopi te pas na sampaya tuo mopi dena paja tandro po tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Narimakuan na naru bagaimana kita senantiasa memikirkan diri kita. Akat tatami meripancai dek gagas sangat dina masumpah. Ipaske guna imatangkai na wiriki pungala ta'ala. Ipaske guna dosile. Ipaske guna hatie. Sabak ni nama bela poleri. Nasabayur na pasabarna. Sabak ni nama bela ki poleri. Menjadi penduduk ranakana pungala ta'ala. Na yero ranake unangi. Tunang ka ayat turung makadawa kuduhan nas wal hijarah angka batu na ita nabita iru batu terimpating lepang nabita sapu-sapu maga mo taribatu magi tagputari na wang kalinga ayat turung ana ayat turung wa kuduhan nas wal hijarah na iyara na aju tunun na batu na niya tahu maka to siya iya na mistanya na matu ipancaja di tunung yenar na karalak ka ita ni gere batu mengkaling ayak kerak magi de rupa tawe angka do cilita magi de tu kerak hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah memuari masyarakat siapa tahu di malam terakhir dari kuangka ada kita pasala mempamula malam pertama letu malam ke-29 saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saya sebagai manusia biasa tak lupa dari kesalahan wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.